मिलाएको 94 तिर फिरोज र मैले चाहिँ मेरो एकजना हाम्रो एकजना साथी थियो फिरोज भन्ने ऊ र मैले चाहिँ एउटा एक्चुअली हाम्रो मन मिल्थ्यो कुरा मिल्थ्यो हेड मिल्थ्यो so we kind of got together and started jamming and things like that that's how 1974-80 started and we never knew that we would become famous one day अनि नाम के राख्ने भन्दाखेरि त्यति बेला हामी धेरै इङ्ग्लिस गीतहरू धेरै बजाउँथ्यौँ हैन र हाम्रो इन्फ्लुएन्स चाहिँ अब we were very influenced by the hard rock people guys like Led Zeppelin and Iron Maiden and Deep Purple and things like that हैन र नेपाली संगीतमा पनि हामीलाई अब दीप श्रेष्ठ दाइहरु उहाँहरुको गीत सुन्थ्यौं र 74 चाहिँ we figured that was like the peak of that kind of music त्यो पछि चाहिँ अब धेरै इलेक्ट्रोनिक म्युजिकहरु आउन थाल्यो हैन a lot of synthesized stuff so as a tribute to all our heroes we named ourselves 1974-80 not knowing that it would what's heroes you know all our the guys that we were influenced with you know 90 so from that era but we never knew that we would be famous so त्यतिकै it was more like a joke त्यतिकै उति भयो अनि गर्दा गर्दै 1996 मा चाहिँ we came up with our first album called Time Out it was in English सबै इंग्लिश गीतहरु थियो र त्यति बेला चाहिँ हिट्स एफएम भर्खरै नेपालमा यो एफएम स्टेशन्सहरु स्टार्ट भइरा थियो र हिट्स एफएम ले चाहिँ they gave us an offer they said like यो यस्तै खालको म्युजिक चाहिँ नेपाली शब्द राखेर तपाईहरुले बनाउनुस् हामी प्रड्युस गर्दिन्छौं यो एल्बम भनेर उहाँहरुले हामीलाई त्यो के एउटा अफर दिनुभयो र हामीले we came up with the album Samji Bastu र the most important thing about Samji Bastu was त्यो एल्बम जब रिलिज भयो नि त्यो Samji Bastu ले चाहिँ it won a lot of त्यति बेला अब जुन युथहरु प्राय जस्तो खाली इंग्लिश गीतहरु मात्रै सुन्ने र नेपाली गीतहरु चाहिँ हुँदैन यो अलिकति हेला गर्ने टाइपको उहाँहरु चाहिँ धेरै कन्भर्ट भयो भनौं न हैन अब listening to Nepali music and I guess that was one of our biggest achievements